Kikubor nakaslem jong udongsan hima. Ubah HM Syampliang MLA Kamau Senram Konstituensi Ula banjur badai bandan kejimpen kala ya rokom im nadu rokom sumar rokom bam rokom shim dawai lipa berkuai pat kenang bantik lakam ya kejing klat por kilong kemi hakapor ba armet ne hakapor kakenlong berkum juru kejing klat ikenlong ya gini gentin ula keren hakajing ilang penha perda ya ke program ai jeng hikai poshan pakwada belapan long da Kamau Senram ICDS project kebelas dang nadu ke Praterik mentau benai kiwai bela jingkren hakne kesengi kentup ye ikong LM Karkengor ibadai CDPO ICDS project Kamau Senram ibala batai benya syapang kisen jam bakilong kemi kihap ban syem bakinlong kibasaj baklain na kebanta kikenlong pemjuru ayo ka jingkren na iba El Syampliang ibadai rang basdong Kamau Senram abang medasi Iwan Kumne ban pensulur kumunong ni khmat jok Kamau Senram konstitusi ngashim halade ke responsibility ngashim halade ke jing bakhe ba ke jing kekle ba ki khor jongi namni shikmat kimde ba kim shita ki khor jongi namni shikmat kimde ba kim khmat kilong me jongi ki ba armet kimde bakin niam kini banyo ya kemet ke koi ke bakhya nado kor kinam pun shibanai halu bandakha kata halom ka challenge ke ba ni di banbo halade namba ni baro nyayo ya kemet ke koi ke bakhya di kipok epi baro manun ko akan bukti na manila so in detail ya jin matai jong di CDPO matasi nami bapi kinya buat lem yakin cipatai soha penkela ke perkat mungkin di mesin kamtam dia pi ki akan wadi wakal kuai pi bakin erun haman kisno pinrum man dikliwin ban penkela ke jemut ke perkat jom kinong song dulu kuno isi CDPO na kuat ban dia ba kuat yaki aman wadi kibde bakin shop akan aman wadi center ban on kum kedukaan ban aibang kanai wadi center kamde kedukaan ban aibang kade jaka keban ai ke jingnam jingsta yaki lom kemi ban kumjo ban sumar yaki hebrit yaki klumrit ban kamram jompi kade bakin lek saman ke pliuyen ban pinsyai ha kinong song ya syapang taru kembang bakar konsumen dalam pihak ya kilong kami makin wan ka center kana la baklash don kam makin wan makin ship ki jimbang andre ka counseling ka bakhi ki bangle aman kini lok kini ka armen kalong ka koridor tu ka apa bila ka counseling ya kini kilong kami kisnoto baki day man lek man shimi ki dawai dan non pak sumar ha ki hospital balai babun sin ki lok ni jongi kimtre man lek hospital maka don ka jintien lagi ki kem ka tin ka met ki ba ki non la lek hospital yo yang man bakla ke jimut jingko berkat tapi dia nama kata kata orang bayi pi ki yang man di wakal ki asya ya pi bara kini menilai ban selok ya kini ki lokni jumi ki armet number pensyure ki bakin wan ban shim ki dawai wan city hospital ban khai ki pulo hapo hospital ka institutional delivery hak state jumi kadang guna halu kata bon sim kilomiter jumi ki kwa ban kha haye Nrela don kinong kha besar kamlele balada bakla tapi kala susong we ha ka ti jong le bakar sudon we ke jingele apedeng jongpi marwe bakat ta poi hospital adir ko po de nama kata na kwa ya pi ba punya ship ni ke jing kutu ke dem joma kumu emele na kwa ya pi kilom kumi joma konstitusi ba pi dia long ki brio ki ba shai ba pi dei ba le shaki hospital
ban Phak Sumar, ban Lake Hospital, ban Khan ki khon jo ki. Wan num shania sho ban ong ban Khan yin namar ka puthe ka kala ban lese ban kam ban pen im ya pi ban pen im ye khlong ni ban apo jo ki. Dikit bok ya ki baro ba pinya yo ya met ka koi ka kia. Kumjo ni dwai ulai bon sumari ki sumari ki khon jo ki ye ki khlong jo ki pat kumjo ya pi yang anwani ki batrai baro aki feel ba pinya long ki brio ki baro yo e ka met ka koi ka kia ba pinya yo bon shakri yang ta ki jet brio jo ni apo kani constancy jo ni pat kumjo ki bok ya ki officer ki ba apo ka health department i officer ka ICDS makin ai yang shakri jo ki ya ta jet brio jo ni hakni jela jo ni kumjo apo ka constancy jo ni katin dekat Andre kajimut juga kalau alor karu kombang bangi ide bangi pendiri haki long tui haki het balik juga tayo nado karu kombang nado karu kom sumar bat kumjur nado karu kom bandi iki dawai ban lek Shaki Hospital banyo iki khulung la khulung lam ne baro ya ke jing batai ban lese dalom ke ba kini kilong kini kini kidon kam ban yo ya ku kini ke jing betul halor ke jing sumare kamet jo kamtam por kidang kamet wat kunju agapor wa kidang suyo iki khulung kajelang ini ngitip ba kadang apa deh kata ka jinjia ba bol kilong kami kiklat no agapor baki dang yok khulung kata kiklat kin pareng ka MMR maternal mortality rate. Niranlo kejingjian man kibun ki khlung ki khatna dan apo steyo dan apo shibnai andala kha lane pun sien ki khat apo jom ki kmi kita ni khot ke infant mortality rate ke kadau ba kejelaji ka kiu ha ka MMR baka MIMR kadau long ba bunsin ki lokmi jomi kim yo e ki sumar ka ba paka ha ka por por ki dapat bunsin kalong ba dalayo e ki klung ki lokmi kim nang ban sumar ya ki klung ke kita ki klung ki klak kalau pandai benar malnutrition bombiang terukom sumar, bombiang terukom baham. Kalau pandai na boncak, bagi dawai, bagi kitika, ki injection, ki immunization, kim long haki por bombiang. Dia nama kata, ni pelong yang kami kejialan mutasi. Banai, ya pun kita benci ketip, api kilong kami kiba armet. Api ki kami ki ber sumar ki khulung bagi ki kho kaya mar kejing klat ki khulung ki yang ki khulung amde tang ki khulung ki ber sukhan re la ki don ki khulung ki bahado ki baladap leunai ki baladap chisnem ki baladap arsnem lo kita klat nomor bale ba kadon kejing tuna ha kejing tip ya kami ki sumar ki khulung Pak kadang kejing tuna, kejing sumar, dan ai ki dawai, dan ai ki tika, dan ai ki rukum bang, ki bante yang temet jauh kini ki kelo. Kaposhan abhiyan, kadai program jauh serta kami India ini, banyak dokumen, bakum kini ke program kawan seluruh jenis di kain kendong jungi
Ame Port Mausuram Konstitusi. Kindon ki exhibition menasi ke ban pei ba kuno ba pidei ban thum ya ki jhur ki jhep hala pulau ye lajo. Don kam ban bang ki jhur bajana. Don kam ban bang ki peleng. Don kam ban di ki dut. Don kam ban bang ya ki kejado ha ya ki do sial kita kikit ke protein kami ki ai ke protein kena mak kata yidei bandon kajing pun kelah har hagar kombang hani hakiki kain kunum jari kampun sien ni sanam kendong ni le kunum ni bang kejaru ni sutang ni kutum tambanio ejik sma bang kejar lai tak ni melu ketian ot sipian tak kata lapian tak berdendam ya kepo bakat tangan kepo pendam ya kepo nak kejar kata kalau mesti bakla kalau bakla jur kan kombam jumi berosikat ni ya nama kadang-kadang niyo ikikun kibom la ban roy kibom la kiklu kiban jerong Hakiki paling niom stunting, ke stunting rate harga setiap joki kebujur harus, ke growth harga stunting kalau kebedunar kata, ke jadau bagi kun joki kimla kimjerong, kisah kursa kilengkot, abalik menong ban mare ban apply kampulir, oh ni ulang kot banget. Nata sekenok iki kimi kipa tapi wong iki kimi kipa kilukot kikul kimi balukot ndai unta ba kaduna apa kamal nutrition kawan kamal nutrition atau por kita kelum kumalon ni CDPO mende apo arsnyam jong iklum ngide banai iki jimbang kibantei kenapa kejabin jong iklum kantei Dina kata niyo ay kikun kibalungkot. Walay don kikun balik berjerong ha kabiang kamet kapat ba kabiang kabang tadi joki pon kita keluk. Dia ada kapor ini kikmi kikpa bangin kelah kejimut kejim perkat. Kejim kelah kalau behavioral change hangi kemud kejimut kejim perkat ini keriban kelah kombang harus konsumer ikikun makan ban penhek persan ikikun joni om de ban keno ero banom utang kot utang jorong ndre ladang ni nang konsumer ikikun joni hakipor batang kelung tampoi tang katrasnem untuk ukun lagi ketun kalau jaitu ban rekod Jaitu akan krekod dan orang nulis school show. Lalu ukur orang malah thai kan krekod. Kadau kalong bana lupon king kita kelung nimnang bersumar ukur show. Kita no kejabi no nomor ba kamdon vitamin akan met jongki bante yaki bakin long kung kita kena kibala ban continue hakakot kaslah. Ini kedian, aku boleh